Nino lo chengi tulikendini wa kunikili wa madhango maitoma umundi nyenito Betty wa Mwania. Nini dhango ya The Standard, ni dhango ya The Daily Nation, na niambie na mawalama dhango ni ya The Standard. Na mawalama nengeto ito dhango nino ya The Standard ni mawo mako nete mobisa nene mubia ni wa usesei. Alame weta kwitha mapalukite ndi ni wakotoa isi ya we are war na indi headline on your own. Yani mekanite na NND matwa isindu ondo mekwenda na mama yuli kilila kwita na NND na kumina mbolili kana kumina ngusanisyo kana maoneni madhuku mahateti kabina nikalama oto isiandambo kasiosi yake oteti tilika mauboni dhangoni ya keli ya The Standard ni maubo makonete nduthi kwingiva nduthi kwingiva siaki sikonete ndamboka ni siaki uteti ila kuoneka kanate tengi meweta kana ngaleko yoli atongo imangaleko limo methi tumaivithukiwa kwa vanene wala atongo ya nene ndini wa serikali evo mutongo cha makwani mamwene nthi mubia wa kwika isalo mubia wa polisi na mubia wa kwika uthukumikana kuthoima uthukumi wa mabisa wa polisi wa IPOA na ula wa kwikithia uuna kwete umwe wa NCIC weta kwitha ulelete uyani wayo nukwitha uyaisa kosi ya matambia mbuli nila sithitwe si vithukia ateti mangaliko lei si vithukia makanisa na kwananga mabiasala bebotoka inaindi pengwa muteti onamo wabikia kwiki wambira nakoteka aingimo nimewikite mainena wandani kana nimo uneni woto na kuthothea na kutuma monekani wa matumite mbulili NCIC wetakwitha tosete matambia balaini ngaliko lei ikwenda movia wa ICC kulikilila kana wenda koti wa ICC kulikilila na kumosi ya matambia ondhe alamethitwe maitwa isya sieko isu sia mbulili kuvithukia ateti alaini Gachagua ukwenda inspector mwino wa polisi Douglas Kanja atie uya wake kethani wemetwe amwia atie uya wake kethani wemetwe ni kwithwa ketha oithi kwili huku manshandesa useseya usakwani munene ulatuendete kana tuelekele wa mwaka wa 2027 oithango ni unit kwa nangi kanisa ukulite Douglas Kanja inspector mwino wa polisi kotia wea menda arisaine nundu akwitha ate kwenda nyakana over police contact kana kwitha indi ate kosi ya matambia kana akanenga mwamulo mabisa mahi mapolisi ala umongamie yulu wasiko ila siende kana ni mailite kosi ya matambia ala methito maneto isia sieko sieke bathokanyo ende kanisa wenda Kanja kotia wea nundu ni wemetwe ukiana na mo ni uya metro ni uya wake na kunenga yanya mundu la wailite kwitha position esu ni mavola methangoni ya keli ya The Standard thangoni ya gatatu ya The Standard ni mavo makonete ataalamu ana maundu maukunikili wa utongoi mewetakana koti wa ICC no tonya kwitha atongoi aingi baadhi ya Kenya na atongoi anene mendi no myanya minene ni matona kwitha memo isio nondo ICC ni mamulikite kana koti wa ICC ni mamulikite kwera na mokwitha amalekele lete mawiyamo kati wa mwoni President William Ruto munini wake Kithure Kindiki na cabinet minister wa maundu Moses Imanthini na defense minister ni mama kuunwe ni koti no wa ICC na ni matona ko na miya myumo nondo akwitha maratonya kunene ayolwa maundu la mende kuoneka bandhi ya Kenya mboli sivithukia NND kana sivithukia ateti mali kwa nangwa na meithi tuma yose ya matambia andu asu koti usu wa ICC no tona makwatia na mavitio ketho no kuoselela thini wa kwika maukunikili asu ni mawala methanguni ya kadatu ya The Standard ithanguni ya kana ya The Standard ni maboma konete ngwatanio ya Gachagua na mutongo wa Wiper Kalonzo Musyoka thini wa kwikithia kana ni masio vya ngwatanio ndumu thini wa ilembe taitheu ya Mount Kenya wala tulikana kana indi Kalonzo ni masovete ngwatanio ya Gema Gemani ngwatanio ya Ekuyu Embu Ameru ilaisi itha Meru
Gikuyu Embu na Meru mebo akamba balainde mekwende kama kwatene gashago kwasya kana ni mailito kwatania kwikire kana ni maso byangu atani ondomu ni kana ko betanga President Ruto kuma utongo ine wake ni maubo ala makon meithanguni ya kana ya The Standard ithanguni ya katano ya The Standard maubo makonetie kwa na kwa ibila sia utongo isiki mathukanyo kati wa serikali ya pamoja na broad based ODM ndino akikalochoni manawetie kana ODM power sharing demands kana mandeye menda mwanya wa munini wa president mwanya lawe oyuwe kalelwa ni Kithure Kindiki macha kana demand sio siali yako kuyaniwa kana kila mekwenda chali yako kuyaniwa ni serikali ya Kenya Kwanza mboni mekuma na kukwatana na mangaleko yole na kutoa isia uteti wome ngaleko isia ulei wala ndi wendi kana demand ya ODM itulile mute kana ivuthiiwe ni atongo imeke vathukanyo mangaleko ila ya Kenya Kwanza maiweta kana evo minister wathuko mwa mwene nthi etwa Ruku Geoffrey Ruku asia kana kibela chuki kalilwa ni Kindiki na Kindiki no kwende ukikalila ngi 2032 mailiana na kwa konenga na kibela chukula kwi ODM ni mwabu ala methanguni ya katano ya The Standard ithanguni ya thanthatu ya The Standard mwabu makoneche ndi ila helicopter inabalukile kuo yake kimani cha Ololokwe Samburu na kutia ando monza mea ku balaindi kuyanana na ukunikili bana ya kuatha ntatu na mutoi waende kana pilot omwe monde mayoka monza balama wata onde nimatiwe ni thayo kimani cha Ololokwe na indi ukunikili ni wende kutwaiwa kumandani chao kinatumia ndege sibaluka mendo kwika ukunikili yulua pilot ulona atwa itendeke suma manekana no na qualified kulucha helicopter su no na dio mweta masama kuyana kana equipment ilo na operate ya no ne ina capacity ya cooperate ndeke su ni maukunikili mende watwa kumanda ni chao kinatwa isie ajali su ya ndeke mabona angemetha ngoni cia thanthatu maboma konetie kuwithukiwa kwa musi kana kwa estate ya umwe ula wa senior assistant inspector general ulona retire 2025 mwaka mwabitu Renson Lolmodoni ku yake Tengela police sako estate wala mana bithukiwe na kungewa muthenya ketemeye mwayo wa nyanya matukwe 16 weta kana indi ando asuma na bike estate sui weta kwetha thina security iyulo indela mana bike ngeti ni macha kana moni avoid kana ni ando makanisa anai au melina kaili alama nawe tie kana mana tabise muskali wa gate ni kana mo ni atapanyana ni avoid amaendete kekaloni chamboya kati musini umwe ulawe estate ni su wala mana alikile na itina mamwa na maboksi mambesa na masinda vinya obisa malama ne gate ni na kusemba na mbesa isiwe ndio kunikili niwambisi kumanya indi kila kina kitwaiwe muthenyo su kukitengela ni mubala maithanguni ya thanthatu ya The Standard ithanguni ya nyanya ya The Standard muboma konetie kisomo walaindi pia wetwa kwitha bina amanywa ingi kukola masomo mabikanthini wa senior secondary beweta kana indi amanywa aingi makilingo cha 3 yuluwa yana ni makola kana ni makolete skulu kabina nekala meokena nilia kuma grade 9 gina grade 10 peweta kana indi maundu ala masangi temuno kwa amanywa kola skulu ningala kwa mbata kwa ngalama ya mekalile angi mome weta kwitha indi my dropout ni kana kutethesia siemo kukwata chao ya chake la muthenya na maundu meke bathukanyo weta kana indi amanywa aingi ni makolete maskulu kana ni matite skulu kumana na umu wa maisha kana kwambata kwa ngalama ya mekalile ni mabala methanguni ya nyanya ya The Standard ithanguni indi ya kenda ya The Standard maboma konete okunikili kana livoti kukonia mbanga cia lelo limala Red Cross kuweta kana
kwa muthenya andu 12 ni matiawa ni thayo kwatiana na mbanga cia leloni vala kwa mweyu andu 1,150 ni mamenyete kutiwa ni thayo kumana na mbanga cia leloni miasa kana indikethwa kuithwa na mitalatala misyo kana kuithwa na mia kana matelewa mayati ya mia ya leloni mwaka withela ni kutonwa kusiwa iku 4,800 cia andu ala makwitha matitwe ni thayo kumana na mbanga cia leloni ni mekulia matelewa kwitha nguno na kwatia mia ya leloni mekulia kana indi kundu kula kwikitwe speed limit ya 50 ta masipitali ni maskulu ni kana iwanzani cia public playgrounds speed yesu iwe kuma 50 km/h ngenya 30 km/h ni kana kwikire kana ni masese ya NND na indi angi meokulwa ni yulu wa akua methiwe matatona ulikangali mona ngali imbuso imruketekele ulika boda atwai maisululu bamwe na pedestrians kala matumia ama okotembea leloni kwikithe kana kila umwe ni waisila laini ni ola wake na maika kusa nise ni kwithe ino nise ingi ikusi kana itumite iyo thothe tembanga mbingi cia leloni ni mobola methanguni ya kenda ya The Standard wetete kana kila muthenya andu 12 ni matiawa ni thayo kumana na mbanga cia lelo twikilanilia ithanguni ya The Daily Nation twikilanilia ithanguni ya The Daily Nation maubo ala manengete wito ni maubo makoneti inspector munene wa polisi Douglas Kanja ke wa marked man nondo kila metho monde na kana kila siani si molo tete kuma kwe kanisa kwe atongo imaule atete imaki cia NND cia cio lotete kula kwe Douglas Kanja ni kwithwa meweta kwitha avalukite kutwa isiani uya wake na kusese ya NND manthi ya Kenya indi amwe masite kana ni walito tia uya nondo no wemetwe na kuma mwanyani usu na kunenga yanya mundu la wailite kwitha mwanyani usu ni katwa mabola manengete wito ithanguni isu ya The Daily Nation mabwangi manengete wito ni maboma konete ukunikili kana mobia wa intelligence livote atakana guns kana mboli lila sina iku ya Omabay sina mana ata at least sinyiba mana atano no mana nyai kijo ya Omabay kusi yanda mbuka ya kikundi cha Linda Mwana Inchi ithanguni akeli ya The Daily Nation ni maubo makonete ndi helicopter ile na balukile kuyo lolokwe balokunikili wende na otwaiwa atongwe ko tamende kutuma ngethi cia ukia kisio kula kwi serikali ya kwada ne kwitha banai umwe unaendekene esu na ati wani thaindo kunikili ni wende na kutwaiwa kumathani chao kinasukumi yendeke esu kubaluka na NND mathendeka kana atete mayendeka mekaike kana mekaumia maubo metoki mayolo akila kitonya kwitha kina atwa esie ajali esu kana mbanga esu yandeke mabona methanguni akeli makakinalia yenya ithanguni ya katatu ithanguni ya kana ya The Daily Nation ni mabo makoneti atete ima akisia NND ala muthanyani wa keli mana atwa isemia teanio na kuthinginya maobisi ni ma inspector munene wa polisi Douglas Kanja makuite kino muthemba wa isanduku ya maiti na kuile chavu mayenda atiewe wake ni kwetha ni wemetwe ni kukitana na siko cia maobisa ma polisi kuwa NND siko cia NND kutekwa nyara na kwa kwanza itekweleka ni wemetwe ni kulikilela na kumina mbuli lila sikuoneka kunyama cia NND na hateti muno mangaleko ya ulei indi ama na atwa isi maandamano kana miatianio nginaza wa maobisi make na kulecha isanduku yububunza maimwenda au kile atwa isi uya wake kana ati uya wake na indi hobo muthenya ono usu wakeli Gachagua oneka yumanea Kanja na kumutavya kana isu ni setup okirite kwikwa na no kwithiwa kalondu kauthinzo ni kwithiwa ni wemetwe ni uya wake na makwani mothe ni makuka mamo balukile ni kwithiwa ndosete yanya ya kugitia NND na kuminana na siko cia mbulili wometuke kila cha Omabay kila kiweto ndi kwitha ando elimanatiwe ni thayo ni mabwala methanguni ya kana ya The Daily Nation ithanguni ya katano ya The Daily Nation maboma konete ndi
agencies kuseuwanikana kutetea utongoi wa President Ruto balaindi kuyanana na ukunikilenikana serikali ya Kenya Kwanza itumite ibinda yo inene kana ibinda yo yingi thino wa miaka ino ina kutetea uthukumi wayo na kana kwitetea kuma kwengaleko ya ulei mamina na utula mundu kana mamina na ubithiwa nundu wa ngalama ya kwambata kwa ngalama ya mekalele yulo balukula withite bo mubyani wa witi yulo balukula withite bo maundoni ma kisomo amoika kukosa mawia maundu ma nyumba kana affordable housing methite metumia ibinda bingi kwitetea bandu ba kutumia ibinda bingi kuthukuma mwene nthi ula wa masakoiye yu atongo imekibethukanya mebo andikia nene nthini wa serikali aneni ma serikali bamwe na maminista mekuoneka methitani kutetea uthukumi wa President Ruto ula ni uvathukanu na katiba ka nthi ya Kenya kana mailite kwitha mayonga maitani na kukunea malebe kana kukunia mababa utongoi wa Kenya Kwanza ni mabwala maithanguni ya katano ya The Daily Nation. Thanguni athonda tu The Daily Nation mapoma konetie mumbunge wa Kiaru Ndindi Nyoro itino wake kuma chamane cha UDA na kulikanthini wa ngwatani yole palape wetoka naindi kwa ibinde mwe Nyoro ai munyanya wa bakubivyo wa President Ruto na kanani wanenge kuungamia ai chairman wa powerful parliamentary budget committee kana wangamie committee ya maundu ma budget balaindi mabiki kana ndoyo yalikile muthanga na kuoneka ambi ya ubuthisia utongoi wa Kenya Kwanza ula kwa ibinda thimwe wa ukoni ya malebe nyero no ibiki weta kana ondu matetheise no ibiki tabia Ruto kana ondu mamotetheise kuthiuka isione sikwe kwa nyasa Mount Kenya kana isione sikwe kwa nyana kumukoni cia malebe na kukwata utongoi nuome uthio ka kwikiria kana ndanacio kaingi utongo-ini ene nduyo ni arikile muthanga na indi Nyoro ethitwe ethitwe mabina maingi ekoswa utongoi wa serikali ya Kenya Kwanza kuma auma ngalikoni isu ni mobwala methanguni athanthatu wala Nyoro endo kukulia atongoi maule imekire kana by next year ni methiwe na mutongoi wa president baba na munini wake nekana kwikithia kana ene nthini methi wana musimamo na ngaliko leni ethi wana musimamo nikana kwikia komanda na kwikia mitalatala ya kuvetanga President Ruto nthini wa utongoi. Ithanguni ya moza ya The Daily Nation maboma koneti ripoti kumilwa amwika kana 500 youths amwika at least mainyibo mana 5 nimo manaibitwe na kunewa miyo myathe mebo mabanga ni kana kusia ndamboka ya kikundi cha Linda Mwananchi kila kinatoyo ya Homa Bay pale hoteli kana mukawa umwe una vithukiwe na mali ya lato mingi kwa nango iweto kana indi hoteli usumalila ya naingwebu ni wake manzo bakubicha milioni ngilima na kana 300 million hoteli usuneiwa kana malila ya nangiwe ni worth 300 million indi amweka mana 5 mama nabigete kwebwa mabisa mabolisi kana la mende sio kunikilisu meweta kana ekuyana na miyo myathela meke yembeni nimo baba mieka nani batonye kamethi wa me amweka bakubi mana 5 la manebetu amala mimiti yakwa mbeni ange makalechwa mayendeka kubika mubyane kana mabisi ni ma DCI kuandikithia statement ni kana ukunikiliu menyo no twaiwa bala indi polisi yotakana ni mende kwatia mwisilula munene Abdi ulokwetwa kwitha ni Abdi atongoesie kundi ya Mbulili indi mabwange meweta kana ngaliko ya Linda Mwananchi nayo ni inena mwikamo alama na tabitwe kana mona Mbulili ona baseseye ikundi so ya Linda Mwananchi nikatwa mabwala methangone thi ya The Daily Nation ithangone ya Mwanza ithangone ya nyanya ya The Daily Nation maboma koneti ndambuka ya Gachagua muthenya no muthi lokwe okuheta kwitha gutwaisa kuyahe Murwa Dikir malainde muteti wa chama cha DCP wakwatie kula ngili 10 na 160 aisindwa nula wa UDA
David Keter na kula kuna ngili 18 maneli miongo thanthatu Gachagua yacia kana we endete Murwa Ndikiri kumatungia muvia kondo akure isoma manengie na kana ndendete kwika undungi wala kweta kana no kwithwa aithokia musi wa Joanna Ng'eno ula MP kana mumbunge wa Tiwe ni thayo ni kanonyo banyoso munini otwaigwe indi Gachagua yacia kana no minute kukwata matesia kuma kula kwi atongo imeke bathokanyo wala mawete bahani kana Narok Deputy Governor Tamalinya Koech na Mr. Ketere mamutabize kana ndaka kinyenya isi yake kukilioni mugecho cha Murwa Ndikiri wala indi Gachagua wandike inspector wa polisi Douglas Kanja kana no kwatite matesia ama kana ndai pe andu maminye no matesia ndaka kinyenya isi yake Murwa Ndikiri yacha kana indi ona kutweka no tisito we ndesiwa kuthina no gutwaisa ndambuka yake otondo bangite yacha kana no minite kubithu kwa mabinda miongo kana mabinda more than mbewa miongo 5 alama mabithu kia alama minite kubangithwa ala kana ala Gachagua kweta kana mabangithitwe ni serikali state sponsored goods alama ithitwe maibangithwa na kumbithukia asema kubithukite more than 25 na ready kubithukwa mabinda maingi kubitoka asuna kana ndeongamia ndambuka yake kuthigicyo cho cha Murwa Ndikiri mawala methanguni ya nyanya ya The Daily Nation ithanguni ya 10 ya The Daily Nation mawo makonetie kisomo bala kuoneka skulu cia cluster 1 sina amanyiwa aingi cluster 1 sioneka sina amanyiwa aingi bala mekuoneka 60 amanyiwa 60 kwa klasi kimwe nende siweto nakutika sina amanyiwa aingi sithito sithika nesa bala amanyiwa aingi methito mekwata grade ya C+ kwa mbata weta ilasi no ingi kana cluster 4 sina amanyiwa ani niki thini wa imanyisyo sike thonkanyo wanthi ya Kenya ni mabala methanguni ya 10 makonetie kisomo ithanguni ya 12 ya The Daily Nation mabo makonetie app ya Tinder ila itha ikwatania andu kana balando mamanda ase kana makamanda love andu mo matona ko twice andu friendship na ende kubikia motana bala ende mwesililo mo kwetwa kwitha ikitwe mbini kukulo makulo na balokwe okuitha esikati wa mabityo ma rape kana rape case na kukwata 8 kana ladies chabinya mbate kwenda beweta kwitha indi masesangie kwisela mutandao su Tinder na mathocha apartment ilawai na itina abika ayalioka na kumalika chavinya balende amatethi shweni mosiria kukwata aki balende mabikisie kwani kotini bala mwesilo sio kweta kwitha amatabasiani wa America lakini ni mwene nthi wa Nigeria bala weto kana indi KJ Kevin Johnson kana nake ni kana ananengetwe visa yake ni ya 3 months and within 3 months no nami tokenga to aingi vanthi ya Kenya na kumalika chavinya bala eli ni moma mabikieno bika kotini na kukulia kukwata aki itina wa moko likwa chavinya ni mobala methangoni ya 12 ya The Daily Nation ikidi kana nwe kwatia mathangwa su meli ni kana we kwatia mabwa su kwa withiano wono tuvika muthia wa ukunigili wa mathango maitu ma omonthi twikilanilia imwe kwa imwe nginyako ya Mutongoi FM kilunguni cha Salucha yanetwa Betty wa Mwanya.